أي أبنا عن شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro shaharu safara minye hijra san kalo fulanna bisunye wolon fulanna miladi nasarau ka jate ba fula ani muga ani nani san kalo shegina bisunye watani kelena be dawda bugu masjid rajab ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى إلى آخر الآيات. ألقوا من آية من كلامك فلما جاءهم الحق من عندنا ko tuma mi tiɲa nana firawuna n'a ka jama ma ka bɔ ni ala fɛ qalu firawuna n'a ka jama ko lawla falamma jaahum alhaqqu min indina tuma min makka kafiru tiɲa nanu ma ka bɔ ni ala fɛ qalu ko lawla utiya misla ma utiya musa ko hari ala tun ka fendo hari ciden ni fendo tun kana wuluma ala ka kabako do dama ala yi kabako munundi musa ma hari ala tun ko nyogona di ciden mawlu fana lan limana nayi ko mi ale ko ale yi ciden ye ala ya ale ci tama she munundi ra musa ma nyogona maddi alema ni aya bunkasiru ko cogodi yaqulu taala mughbira ala ya fu masamin korotale don na banki bariya an li qaumi alladhina abanki bariya kabum muqawma law ajabahum qabla qiyam alhujjati alayhim ni ala tunyu la jaba san huja ka joguka la hataju
بأنهم لم ياتهم رسول لا أحتاجوا متنبدل لك كوتشيدن دمنا علوما أنهم لما جاءهم الحق من عنده على اللسان محمد صلى الله عليه وسلم على قولوا فله تمامي تشيان نانو مكابو على فتشيدن نينكا محمد نينكا لك ترونا كسباكا قالوا على وجه تأنت والإناد يافوني الدمية أني كنجليا والكفر أني كافريا والجهل أني جاهليا والإرهاد أني بمبنتيا ويافو كو لولا أوتي مثل ما أوتي موسى كتايا اللبا har fentun kadi cide ma min dira Musa ma hara nyogona tun kadi cide ma amfana na dala ya nuna wallahu alam ukalla nyine jumaye ala de be fembe do min al ayati al kathirati ukalla nyine de ala yetta man she chama min di Musa ma misala le asa comme Musa kabere nyogona wali yaddi ana kabolo na ya do adruki kankuno kabo na bejeya wa tufan ani jiwoyo minna na ka firauna na ka jama kuka ewa seneke fewunciya wal jaradi anin to wal qumali anin garanga ube fenyana ma min bedo nyola ka cinya wadafadi anin tori wadam ani joli wa tanaqqusu jurui wa shimar ani seneke feun nagasilin yiridaw nagasilin mimma yudayyigu ala adaillah munu ni ala ye koroli ke ala ka jugu kani uluye wa ka falqil bahri ani komi baji fana chile Musa na kam goye wa tajlil al khamami wa injal al manni wa salwa ani ka kabanugo yanga uka ka kuma sumaye ani mannani salwa jigli uka ila ghairi zalika min ayatil bariha ani katan nunun tanama taman shi munun bangalendo wal hujajul qahirar ani hujam munun ye karabali lifenunye allati ajraha Allah taala ala yadi Musa alayhi salam munun ni ala yuboli Musa ka bolola ala ka kisbe Musa ka hujjatan wa burhana lahu ala fir'auna wa malahi wa bani israila manala ita manshin munun di Musa maduro ana yahuja bangale munun di Musa ma ka firauna ka ana ka jama'a ani bani sallankaw mana ciden cide makankaw mo fana yo nyona de nyini ufana yo nyona de nyini wa ma haja kullihi lam yanza fi firauna wa malahi min ninta manshe chama min dira Musa yerema ninta manshe chama imbe na mafoi na fa firauna na ka jama'a bali kafaru bi Musa wa akhi Haruna firauna na ka jama'a kafirani Musa ana bali make Haruna komi nuna na aya wuri la tawsiri bena soma ambetan nin tawsiri aya la uko falamma jaahum li haqq min indina tumami cinyana nu makabone alafe qalu lawla utiya misla ma utiya Musa hari fentun kadi cide ma min nyuguna dira Musa ma alako awlamu yakfuru bima utiya Musa min qablu yala ulude makafiriya ba ne ala yetta man she munundi Musa ma ka koro yala mogo makafira ni ulunya yala mogo makafira ni Musa ire katta man she ulunya Musa katta man she nana munu maulu ire kafira nu yewo au makan kafiru de besoma ode ato tumami makka ewa Musa ta man she nana mogo munu ma umaso ko chogodi أجيرتنا لتلفتنا أما وجدنا عليه آباءنا أو كم موسى هارون ما أو نانا أما دوا pour anya anfaw soro dina min kauna na pour kaunye le makambo anfaw katasira de kawa wa takuna lakum al-kibriya fil ard kortani bonyana di aw fulama dugu koloka wama nahnu laka bimu'minina ewa ante da'awla en ko firona kam go yenni fu
موسى كتا من سودي لنكو ينفو آية ورلا وقال تعالى لكم فكذبوهما فكانوا من المهلكين alako firawna na ka jama uye musa ni haruna galontigeya ukera mo halakilewni wali haja qala ha huna ninde ko sala koya aw lam yakfuru bima utiya musa min qablu ay aw lam yakfur al-basaru bima utiya musa min tilka al-ayat al-azimati ya la hada madum makafiriyawa ala yotta man she bele bele bamunun di musa ma يا لا هذا ما دوم مكافر نويا قالوا كو شهران تجاهرا كو كورتكلا فلا ديرو كورت فلا ديرو نو ينيغون دمي كورت فلا وينيغون دمي أي تعاونا وتناصر وصدق كل منهما الآخر كورت فلا ديرو كورت فلا من نو ينيغون شياتيغيا كنيغون دمي كلن كلياتو نيغوتا سبتي وقالوا كو إنا بكل كافرون أو أن كافرنو بيه موسى وهارون وأن كافرنو بيه أي بكل منهما كافرون أن كافرنو ننو فلا كلن كلي بيه أن كافرنو فلا بيه ولشدة التلاجم وتساهب والمغاربة بين موسى وهارون بس جنيغو نياني نيغون دمي ani ba ewa suru ewa masurunyali mi surunyami be Musa ni Haruna che o koso fula be an kafiranu fula be nunu nye dabali kala fula de do yala hada madaw manin fo Musa ni Haruna e makan kawnya unita manshe munun nana ubannuma usagira kafo ko Musa ni Haruna ko dabali kala fula de do dro nu ye nyogon sembenta dro ka nyogon sinse ka nyogon deme ko ola wulute so utama ninye ayen kalanchogo doy ayen kalanchogo dobe wakila sahirani ya nuna Musa wa Haruna ko Musa ni Haruna ko dabali kala fula de do folo ko dabali fula de Haruna ni Musa fula ye dabali de ci harani fula ye dabali de nu ye nyogon deme nu ko sahirani fula ye dabali kala ude Musa dabali kala Firawna dabali kala يا نون موسى وهارون وهذا قول جيد قوي منكسر كن كما كني أكو كجريفنا كأكنن كلانشوكو ساهراني موسى ني هارون يدبل كلا فلا دي نو ينيغون دمي أكون كما إن كان يسمبنت علينا فنا والله أعلم وغيل منكسر كدوكو قالوا ساهران تجاهرا يانون موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ko dabali kala fula de do yen nyogon deme do ko Musa ani Muhammad ko Musa ni Muhammad ala katire ko dabali kala fula de nonu nye u yen nyogon deme donc nin kuma fula be kalanchogo jumana sahirani do ko Musa ni Haruna sahirani do ko Musa ni Muhammad me bunkasir ko min kanyi ni akagiri ka fo Musa ni Haruna wa ma man qara shiharani tajahara me mogo mununye aya in kala ko dabali fula de do nu ye nyugonde me fa khila ya nuna tawrata wal qur'an do ko o ye tawrata no qur'ana ni ko shiharani tajahara دوكو ويت تورتا عن القرآن قال السدي يا أني صدق كل واحد منهما الآخر كو تورتني قرآن وينيغون نتياتي يدرو وغيلا يانون التورات والإنجيل دوكو شهران تجاهرا كو تورتني إنجيل واختاره ابن زرير يوري سوغانتيا وغيلا الإنجيل والقرآن دوكو شهران تجاهرا إنجيلا القرآن والله سبحانه أعلم بالصواب تما بنكسر ينكم نونفو أكو على مسامين سنيالندو على دبي صوابدو مكمل لنين من كجي بنكسر يربينوفو ودبي توصيل ميسر كونو عبد الرحمن الصادق توصيل ودبا كونو مانا شهراني قرآناني توريتا
qur'ana ani tawreta shaharani yennunu fulate ubode sembentia wadiyatu bun kasir ko wajahiru ala qira'ati shaharani annahum ya'alluna tawratan wal qur'an al kokuma min bangalendo kalancogo min nu ko shaharani kulla nyini ya tawratan qur'ana de li'annahu qala ba'dahu qul fa'ahatu bi kitabi min indillahi huwa ahda minhum attabi'un parce que kuma inkofe ala ko ayina ni kitabu wereye min kandalendo kateme qur'ana ni tawreta kan ne katugo ko olalla nyini kuma sababai minye shiharani tajahara qur'ana ni tawreta redo ako wa kasira ma yakhrunu Allah bayna tawrat wal qur'an ako akacha qur'ana kono yoro chama alabe qur'ana ko ni tawreta ko tugo nyogona abu fo nyogon fe kama fi qawli ta'ala kuminana anana laka kumala qul man anzala alkitaba alladhi jaa bihi Musa afu ya Muhammadu donyo kitabu jiri kitabu min Musa nana nayi nuran wa huda linnas kitabu min noroe ani kanda hada madonye ila an qala kata ni alako wa haja kitabu anjalnahu mubarak anana qur'ana fana ma kon ni nyek qur'ana kitabu min ni ala ya jigi na hera kacha donc waya la suratul an'am kono ala ye tawreta kofo ani qur'ana ayu tugu nyogo nay wa qalat al jinnu fana ko inna sami'na kitaba unzila min ba'di Musa musaddiqa lima bayna yadayhi zunna fana ko suratul ahqaf kono ko an ye kitabu do anyame kitabu min jigina Musa kofe musaddiqa lima bayna yadayhi kitabu munun temena nye abu tiya ginnaw fana ka kumala ya uye tawreta koni qur'ana ko tugo nyogona wa qala warqatu bin nawfal fana ko haja namusul ladhi unzila ala Musa akonni nyebgundo tigi de min jigina Musa ka donc minye warqatu bin nawfal fana apulaka jibrilu jigili Musa ka ni tawrata jigili ani qur'ana jigili Muhammadu ka jibrilu jigili Muhammadu ka ni qur'ana jigili ayu tugu nyogono warqatu bin nawfal hadisa jando aka hadisa min fulani nyabe Bukhari kono badil wahyi ciden tumbeta sani nabi maya kanama kulungo dobe makka abe kulungo mbe fokulu sanfe lega de la ciden be yele qari hira abe yele katado kulungo kono katile damado ka sure fanata akelembe taye ka alabato tuma me ala bafe ka ciden yan nata ma ye jibrila chama ya ye jibrila ye jibila ko yira kunni te kalamba ko fo jibira ya bisi sinya sabaka bila ciden sirana anana o ya suramba kajito de babulo frumuso e makka anana mba kayatuma fo duskumbe yere ako birifini birina bi neye fendo yen sirana nyere koro amba khariyatu koy hakli shigala te fenjugu ke ela ibe sinji tugu ibe hinna fantawna ibe ewa dese bagato deme kabilaw kono ibe ko doke ko munu ni aye kabilaw kono na fili ibo ulu nyanabo alati toro ate fenjugu kila me ayasoro more khatubul nawfal karijatu binanke dende do me akorola aletun donan nasara dina dela kan nasaraw kankala emberni atumbe injila sabe emberni kanna abe ko chaman kalama o amba shetu ko chide ma ukata warqatu bin nawfal fe ko aye minye aka nyafo amba kharijatu ako chide ma ukata warqatu bin nawfal fe aye minya kala kali oye
utara amba khariya to ko warqatu bu nawfal ma akombina kende ibalima ke delame aye minye akanya fuye cirenya jibrila ye chogo mi ya bella kali warqatu bu nawfal وريات فقال له ورقة ويرد ورقة قام هذا الناموس الذي نزل الله على موسى أبي بواري كنو تشكم أكون نيني جبريل مني أجينا موسى كا إمبرنين كان نولو بافو جبريل دي لا كون ناموس أكو جبريل من جينا موسى كا علي جبريل من جينا موسى كا أكو أودي فلك جيكا صلى الله عليه وسلم me warqatu bun nawfal ko cide ma yale tani fiha jajaa akombin mbanata ala bike cide nye dommi aki soro demiseniye kamalen koroye lintani akunu hayya mbanata nkake aki soro nyana mayala iji yukhrijuka qaumuka wakati min ni kan mogo bi labo makka kono ya domi mba nata ukin soro nyana mayala faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa mughrijiyahum ciden ko ne kamo be nan boya parce que ciden tumbe aka kabila mogo bolo chogomi nuba bona abonya chogomi udale mbala chogomi ko o bena bilale contrôle ka ko ka kele ka de kabo maka o balilala akonne kam mo bena ne boya ayani fo warqatu gunno fali qala nam warqatu gunno fal ko ako lam yati rajul qattu bimisli ma jita bihi illa udiya akum mo shi ini min bena mogo sina mana mogo ma abada fuy bi kode ala kelem pew kabato foy kana far ala ka tawhidi ini min bena ika mogo ma mogo sina mana mogo ma fo ibi ko wayin yudrikuni yawmuka ni ika dommi fulen ni nye dommi ningu bo ibi ko kabili kontrola ki ge ni oyenne soroya ansuraka nasran muajjara ndi deme min ka boko sobe demeli grema mbode ke demeli min ka gri ndi demeli min ka gri ado warqatu bun nawfal yen fo ci dañe summa lam yanshib warqatu an tufi akan nin kuma fo amame ale fatura o cide ma ci ka soro nyana mayala kon bun kasri ya fo ya ka soro nya nonu nyay muqtasaru beta aya fo ya ka soro nya ne pana ya soro nya ka laba inde fo warqatu bun nawfal tafle ninde min balma tu suranye min fo tawhidi demeli ube tawhidi tigi demeli mogo shita nganiyata ube mogo shita ke fo alabi deme ikado ni alami deme jiya kono ya ika deme bi ima kono lagara wori gatu gunna falu fule ka ciden demeli nganiyata ko ubena bila kontrola tawhidin kama ubena ge ale bana ta wodon ka le soro kamalen koro ya ka soro demiseni fonnan kaye wodon aba soro aka abafe aka soro nyana mayala wodon abafe oko o ale soro maka aka ciden deme min ka giri ayen nimbe fo mais Allah ya ke ciden maci anyana le fatura mais Allah yin mun kai ciden sogora ko ale yaye arjanna kono warqatu bun nawfal uriyale anbiya wahaw nabi nyimo kashigoye wahawde ciden sogora la ko aye warqatu bun nawfal ko ayaye arjanna kono odi ato do della ka Sheikh Sal Fawzani nyenenka ko yala warqatu bun nawfal amba jate shebaywa akon nam huwa sahabi radiyallahu anhu ko huwa sahabi radiyallahu anhu ali manane cidenye aye ciden de melingan ya kalli manana ya ko huwa sahabi radiyallahu anhu donc la ñine muñe
tawreta ni wa qur'ana ni tawreta ni qur'ana ka ko wakati jama ala butu nyogona waqad ulima bi darurati adonna doni minni bebe akalama li jawil albab haklima wiye anna allah ta'ala lam yanzil kitaba min as-samai ko alama kitabu jigi ka bo sanfe fima anzala min al-kutubi al-muta'addidati lil-anbiya'i alayhi kitabu jate chama min jigi nabiyumunka alama kitabu jigi ka bo sanfe akmala wala asmala wala afsaha wala ajama wala asrafa من الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن بيبن نندو على كتاب منجي كتاب چاما منجي نبي نموكا كتاب شيد مجي كابو سامفي كجي نبي نموكا كتاب مي ni adafalendo kitabu mi na labolendo kitabu mi na walawalalendo kitabu mi na kabbo kitabu mi na korotalendo kateme kitabu ka min jigina muhammadu ka min ya qur'ana wa ba'dahu fi sharafin wal azamati al kitabu alladhi anjalahu ala musa ibn imran alayhi salam qur'ana kofe kitabu min kabbo kateme kitabu to fanaka qur'ana kofe waye ala ye kitabu min jigi musa ka imran denke وهو التوراة التي قال الله إنا أنزلنا توراة فيها هدى والنور قرآنك في التوراة دو توراة مني ألاكو ني ألاي توراة جيجي كندا باكونو نورو باكونو يحكم بها النبيون ني نبي نمو بكيري تيجناي الذين أسلموا نبي نمو منو يركولو ألاي للذين هادوا نو بكيري تجناي مغوية مغمونيا يهودية وربانيون أني علماء وربانيون نو بكيري تجناي والأحبار أني يهودية وكدوني كبغبون بما استهفجوا من كتاب الله وبكيري تجناي مونيا على التوراة تنغالي منك أبولو بس على يابلا توراة دوني بغوكا علماء وربانيون أني أحبارون ala ya buluka ko ka taureta koloshi taureta ka koloshi ikana nyagambi bimusu fizu min kitabillahi alai alaka kitabu taureta min tangali do bolo wa kanu alayhi suhada uyere sherelane tumbe taureta fana ubado fana sherale mbala bal mode ya to taureta tangali ala ya to taureta tigi do bolo ala ma ewa atangali garantita taureta nyagambira alay taureta tangalita taureta tigude bolo taureta nyagambira mi qur'ana alama qur'ana tangalito mo bolo ako inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ala ko ale ala de qur'ana di ale ala yere de qur'ana tanga ala yo qur'ana tanga fana itese ka foyi fara qur'ana ka foyi bola har bimbe abdul karim khudairi mbake kallame akola qur'ana tanga ako taba amunun dilala qur'ana tabalila ako qur'ana do della ka taba ba muraja yoro chamade adana do ako sekilu kela sabe chugo manya uya do akono uyaye ka dila sekilu mana min kanka ke ewa damai unata katake tenibini kadamma fulakala adonna ako bebe do alaka kuma kono ni alako alebe qur'ana tanga anin derila ka mamunu nasara min nana mamunu no krisa foye me aleye afo ko yahya ibn aksam ko ce nana yahya ibn aksam idema ko atara tawreta de sebe ka kenni suka sabaye ana tara tawreta tigufe uya besa aye injila sebe kan kenni suka sabaye ana tara injila tigufe uya besa bolo aye qur'ana yoro do de sebe tawreta ya nyagami injila ya nyagami atara fe ma nyanyu ya besa aye qur'ana yoro do sabe yoro chama nyerete de aye yoro do ni sabe qur'ana la ka nyagami ana tara qur'ana tigufe
uya ka qur'ana sabele mina ka bugona ka yere bugo uya sagama anana yahya bun aksamima me minye ewa humaydi abdullah humaydi ale ba fo mamuna de mamun ale be mamunu de fo Abdul Karim meti ti mamun yani marwan yani quoi nya le maharibi ni taraka kitabuta mi atu libun taymiya abu yahya bun aksami de fola abole yahya bun aksami fe atara hijula maka ye sufyan bun wayna soroy abdul karim khudari ben ninde fo mi ati bun taymiya sarahula mi humaydi be min fo ceyin tara mamuna de fe mamun ale bode fo bumbaji yere sigilendo ale tala atara mamuna de fe nasara de do mamuna yaye akateli sebelila hakili kanyi ako yalan timina kike ite islamiya wa konne makote islamiya atara wakati ko fe anana mamunu ma adonna islamiya la e mamunu ko chogodi ako de mana nema wa sandola ne ko e ka islami ko makote islamiya la ako oho ako ne bole koro iya mbole koro kata ne bese sebelila nkateli sebelila nye tawreta sebe ka kenu suka sabai ka do bila nyefe ka do bila kofe ka do nagasi yoro dola ka do fara yoro doka na tara tawreta tefu ya besa nye injila sebe nusuka saba ka do bila nyefe ka do bila kofe ka ewa do fara yoro doka ka do bo yoro dola na tara injila tefu ya besa mbro nye qur'ana yoro do save chaman to woye nye yoro do save qur'ana la ka do bila nyofe ka do bila kofe ka do fara yoro do ka do bo yoro na tara qur'ana tigufe nge qur'ana fula be fere to kan ka laje o ya mina kallaje yem bugo nin ka qur'ana kinyere bugo akode da nyaado tawreta nyagambilendo injila nyagambilendo me kitabu min nyagambilente o ya qur'ana de nyaado silama dina de ye dina sahalenye dina tobe nyagambilendo silama dina de dina sahalenye silamo ka kitabu inde kitabu sahalenye nyagambitala wodi ya tondo na silama dina la akon ninkera yahya ibn kathir humaydi be minfo ninkera yahya ibn kasiri ewa ninkera ewa Yahya ibn Aksam la aleta mbafe ka humaydi tarefo ha ninkera mamunu nyana ako akera tuma min ninkera ayem mo wore fo humaydi mo wore fo nyine na tokoko tuma mo bora otara hiji yoro lade yahya ibn kathir alebe yahya ibn kasir do yaro kisa une tarihula afo chogo be bol nyogon koro mo bolo ani doni ke bagay be fendo durusa photo donc mo wore to be se kata bilalu ila humaydi yemin fo atigi tale ani yahya ibn kasir de nyogon soro makka aye kuma barobo yahya ibn kathir yahya ibn kasir ko ako imam qur'ana kuna lako inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun alako ko alaye qur'ana jigi alade be qur'ana tanga ako tawreta ala ya tawreta tangalito tawreta tigude bolo anyagambira alama qur'ana tangalite mo bolo ayrede ya tanga wodi ato qur'ana te nyagambira humedi taye minye me binye millame Khudairi bolo Abdul Kabir Khudairi bolo aloko Yahya ibn Aksam kisa kera ode nyana chenye ko temena oni Yahya ibn Aksam de che tumami otara hijula ani Sufyan ibn Uyayna ye nyugo soro tumamu ye baro bo Sufyan ibn Uyayna akon nimbe Qur'ana kono oye aya in kalawiye donc nitar Abdul Karim Khudairi sarahu mimiyatu lamiyatu ibn Taymiyyah sarahu lamiyatu ibn Taymiyyah Abdul Karim Khudairi ba fo yorodela Abdul Karim Khudairi alebe kuma info yorodela mais akacha wakati benebe Humaydi Abdullah Humaydi nebo ode tay lakale parce que wakati mbe alebo lakale bumbadi yere sigilembe o muhadara la
humedi ba talla kale wakati mi lanyine munye ya doro nanye ninfo qur'ana tangalende do me tawreta tora tangali tora tawreta tigu de bola de layni aya de tawreta tangali tora tawreta tigu de bolo nyagambira me alama qur'ana tangali to hadama de bolo ala yere de qur'ana tanga tisga nyambe mo tisga fe nyagambala qur'ana bora ala de fe qur'ana bellaba kasagi kata ala de fe ate nyagambi wali haja qala taala ninde koso donc wa kanu alaiha suhada wal injilu inma nazala munazzima litawrat mutammima litawrat me injila koni jigina ka tawrat dafa kitabu munun jigina nabinyuman ka kitabu bay fulade do qur'ana no temina ka boy tawreta injila nana ka tawreta dafa de umuhilla libari ma hurima ala bani israila ani tawreta nana fiundo be utun haramu yara injila nana fiundo be utun haramu yara tawreta kono bani israila kawye injila nana kawlu ladda kawye injila tay ninde wali haja qala taala ninde koso alako qul muhammara fuye ay hakli to ansagira kata ayama parce que nimbe dogumina ansagira kata aya tawsirina qul muhammara fuye fa'atu bi kitabi min indillahi ayna ni kitabu ye kabo alafe huwa ahada minhuma kitabu min kandalendo kateme qur'ana ni tawreta ka ayna ni kitabu ye kitabu min bora alafe na kandalendo kateme tawreta ni injila ka attabi'ahu nebe tugo ko in kuntum sadiqina na ya soro ayaci nyafo ko min dira musa ma har no nyogona tundira awma donc abelli manana ube na ko qur'ana ani tawreta ye dabali fulade nu ye nyogon deme donc ayna ni kitabu yake min kandalendo kateme qur'ana ni tawreta nebe tugo ko na ya soro kitabu be ni kitabu be ni akandalendo kateme tawreta ni injila ka ni dabalite aye wona tike nebe tugo ko na ya soro cinya tigi dawuye ay fima tudafi'una bihi al-haqqa wa tu'ariduna bihi min al-batil kitabu min bawbolo na abesaka cinya nyuni nayi ube kitabu min bawbolo wa tu'ariduna bihi min al-batil ni abe balamin e wa cinya la ni oye ni akangalo yenye no kitabu min bawbolo ya nati kitabu te yo min kandane on kateme tawreta na injila ka no kitabu be aya nati nego tugo ko fa illa mustajibu laka ala ko cide mannu mu jabi ay fa illa mu yujibuka amma qulta lahum e mun fu yeta nu mu jabi ala kanani kitabi woreye min kandane on kateme qur'ana ka ani tawreta wala mu yattabi'u li haqqa umasu ka cinya fana bato fa'alamu annama yattabi'una ahwahum ikado sisa ko bake kunindi mode bato cinyanyine nawte ay ubake kunndi mode bato bila dalili wala hujjat ubake kunndi mode bato kasoro delatu bolo hujjatu bolo ومن أدل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله دون في لندو مغسي في لنت كمغبو مغمنا تورا نندموكو كسرو دليلاتا بورو كسرو كندته كبو علافي أي بغير هجة دون في لندو مغسي في لنت كمغبو مغمنا بتورا نندموكو كسرو دليلاتا بورو بغير هجة ما هجة من كتاب الله كسر هوجة تابل هوجة من نايا من كبو على كتابكم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أو مغتون يلكلا على تاكندا برا على يتتون يلكلا كندا نمغ من يكندا ينينا يدي على بيكندا من نيت كندا ينينا يتون يلكلا على تكندا وقوله تعالى نعلكم ولقد وصلنا لهم القول قال مجاهد فصلنا لهم القول مجاهد كن آية لنين مني نعلق ولقد وصلنا لهم القول أي فصلنا لهم القول ألا كن ألا يكما فرنفانسوية وصلنا فصلنا نعلا يكما فرنفانسية ويه
وقال سدي بينا لهم القول سدي كني كما بانجي ويه وقال قتادة يقول تعالى قتادة كو ألكم مسامين كورتالين أخبرهم كيف السنية بمن مدى وكيف هو سانيو ko ala ko ale ala yo kibariya mogo munun temina ulu nye ne ala ye minke ula nyu o kibariya no ye ewa mbena minke fana nyu kibariya no ye ala kulli halu ka kuma imbebe tamana kelena nye kuma bangi uye ka faranfanshiya uye la'allahum yatadhakkaruna unake sababu unamiri unatashi qala mujahid wa khairu wasalina ya anni quraish وهذا هو جاهر نيكما بانغي كما بانغرا جوني مجاهد كو قريش غانكو بونكاسير كوني اكوني بانغالندو نينجيلندو قريش غانكو ني الا يكما بانغويه كافران فانساويه pour anake sababu na miri unatasu unasagu ko natugo chidengo الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الذين آتيناهم الكتاب من قبله يقدر تعالى أن علماء الانبياء من أهل الكتاب على بنك باريا كابو دوني كبغا حكي مومن كتابت دونكو قد دوني كبغا حكي مو الانبياء معنى جمو أولو الألباب جمو الألباب على بنك باريا كابو كتابت دونكو كا دوني كبغا حكي موما أنهم يؤمنون بالقرآن كو أولو بلي منان القرآن كتابت دونكو كدوني كبغا حكي مو أولو بلي منان القرآن كما قال تعالى قمنا لكو يوريكونو الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته على كو كتابت ديرا منما توريتا تيغون أولو بتغو قرآن كو بي قرآن كلا أكالانجو حقيقة لو بتغو كو تغولمي aka haqiqatu nyogonya ulaika yu'minuna bihi mana mugumunu ni tawreta duruma nu tugura tawreta ko chinyala anu nu ye tawreta kala ni chinyaye ulaika yu'minuna bihi ulubel liman qur'ana wa qala ta'ala la kwa yawrukunu wa min ahli alkitab laman yu'minu billahi alakum mugu dobe kitabe dunkewula ubelli manani alaye wa ma unzila ilaykum min jigina kana awma ubelli mananu o fanaye o ma unjila ilayhim min jigina uyere fanaka ubelli mananu fanaye qashiina lillahi nubu yere majigi alay inna kunna min qablihi muslimin ala kunna ayakun alladhina atainahum alkitaba min qablihi ala ko alayya kitabu dim mugo munu ma qur'ana jigini nye humu bihi yu'minun ulu belli manani qur'ana tawreta tigun kitabet dun ko kadoni ke baga hakilimaw ulube da qur'ana la ulube limanani qur'ana wayja yutla alayhim nibe qur'ana wayja yutla alayhim nibe qur'ana kala uluka qalu amanna bihi aw bafo aw limanani qur'ana innahu li haqqun min rabbina qur'ana yechinya de kabo antigi alafe inna kunna min qablihi muslimina awa sani qur'ana ka jiga anka
antunye tawhidi tigi de antunye dusukun kalasi bagaw de alaye antunye ala jabi bagade depuis qur'ana majigi qur'ana yansuru unye min qablihim muslimina yani min qabli hadha alquran kunna muslimin nin qur'ana jigini nye antunye silamade ay muwahhidina mukhlisina lillahi mustajibina lahu antunye tawhidi tigide ni amban duskun kalasin kambaro an kabaro kalasi alaye antunye mugode nanye ala jabi sanu qur'ana ka jigi qala allah ta'ala alakum samin qur'atarin ulaika yutauna ajrahum marratayn bima sabaru aw alako kitabe dunke munun keranin chogola ala be nunun de kasara duma sinyafula nun ka sabali sababu parce mugumi nabi nyuma fula ka sariya e sunnanu be kitabu fula ka sariya e jedana be kalimana no be geleya de bola o te ta sabali ko uye sabali minke kasbara kenin kitabu fulai kabara kenin kitabu fula ka sariya kabara kenin nabi nyuma fula ka sariya ciden fula ka sariya ko gelemba de do mogo min yu ota isabalira o gele no sege in koro ko barake ni sariya fula imbe ka barake ni kitabu fula imbe ini sara fula kaka ala ko ale be nunun de ka sara du masinya fula uye sabali minke ay haula lil muntasifuna bi hadhihi sifati mogo munum man kutorani man kutunye allazina amanu bil kitabil awwal summa bisani mogo munul limanani kitabu fuloye وكفولي من كتاب فلان نبو سرسر فلا ولهذا قال نم كسالك بما صبروا أي على اتباع الحق ويسبل منك كتبوتياكو فإن تجسم مثل هذا شديد على النفوس مؤمن بأيره فرشه كان إيوا نينكونا نيغناك أكاجل نينكا mugumin ben nin ko na nyogona takabila uyere ayere ka kan nin ko nyogona ke nin ko nyogona ka gele ninka kallimana ni kitabu fulai odato ala ko ka sabali sababula ko alebu sarasinya fula wa gadi warada fi sahihain anna abi musa al-ashari radiyallahu anhu ana nabghar muslimu kono abu musa al-ashari borala ka je ka bo ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akwala ka ciden ko ala ka tanuna kisibaka ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين تيدنكم مغو سببه على بولوس كسرى دوما سنة فلاري مغو فلو يجوني رجل من أهل الكتاب آمن بالنبيه ثم آمن بي مغو فلو يتشي كتاب دونك ولا اللي منانا كان نبي يماي وكفي اللي مناني نتشيدن فناي kitabe dunke min kera nin chogola ala ba sara sinya fulade ayelli manen yam min kena kadni be nyumaye o sara baye ayelli man yam min kene chide nyo sara baye folo fulanna wa abudu mamluku ada haqqa Allah wa haqqa mawalihi anijo jo marale aye alaka hakke di ama tigi fana ka hakke ayo fana di sara fula be nin fana ye ay alaka hakke munun do sarabaye amma tigin fana ka hakke munun baka na ayo fana di a chogola o fana sarabaye ni nye fulan nay sabana wa rajulu kanat lahu ammatu fa addabaha fa hasana ta'dibaha summa attaqaha fa tajawwajaha mogo sabana mogo mi jom muso de tumba bolale yere jom marale jom muso ay jom muso ladabu ka jogonye o kofi aye jom muso kan horoya ayere sagera kafuru sarafula benin fanaye jom muso marali ladabuli na kan horoli o sarabaye ni ayere sagera kafuru o fana sarabaye ni mogo saba ala bu sarasinya fula wa qawlu ta'ala wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ni alako وبين يمانك كجوما يوني أي لا يقابلون شيء بمثله ولوت جوما كم بنا يغنقو جوه
ni ye kuma jugu fo olu ye olu bi ka kuma in kunbɛ ni kuma ɲuman de ni ye ko jugu kɛ olu la olu bi ka jugu in kunbɛ ni ɲuman de ni ye jogo jugu kɛ ka olu ta k'olu sɛgɛrɛ olu bɛ jogo ɲuman de ta ka e sɛgɛrɛ u bɛ ɲuman kɛ ka juguman ɲɔni la yuqabiluna sayyi bi mislihi u tɛ juguman kunbɛ n'a ɲɔgɔnna ye walakin ya'fawuna wa yasfahuna u bɛ yaafi bolo dɛ yaafa in kɔfɛ fana i ye min kɛ u la u t'i minɛ n'a ye tuguni parce que an ko afwa ni safaha u tɛ kelen ye n'u farala ɲɔgɔn kan afwa ye mun ye i y'a fara mɔgɔ ma ten safa ye mun ye a ka dimi min b'i dusukun kɔnɔ o ka bɔ yen pewu a ka dimi kana to i dusukun kɔnɔ mɔgɔ dɔw b'a se ka fɔ n y'a fara karasa ma mais toujours tɔɔrɔ b'i dusukun kɔnɔ tɔɔrɔ in ma bɔ yen tɔɔrɔ b'i dusukun kɔnɔ wagati bɛ n'i sigira yɔrɔ yɔrɔ i b'a fɔ i y'a fara o ma kɛnɛ kan mais dusukun kɔnɔ tɔɔrɔ bɛ yen mais safa ye dɛ i y'a fara ma kɛnɛ ma mais a ye min k'i la a tɔɔrɔ wɛrɛ si t'i dusukun kɔnɔ tuguni a tɔɔrɔ si t'i dusukun kɔnɔ tuguni n'i b'a minɛ n'a ye safa ye de u bɛ yafa u bɛ segin fana ka tɔɔrɔ in bɔ dusukun kɔnɔ u t'a a tigi minɛ n'a ye u dusukun kɔnɔ u b'o de kɛ o min mara jaginahum yunfiqun ala y'u garijɛgɛ nafolo min na u b'a dɔn nafakati ay o min alladhi أرجعناهم من الحلال ينفقون على خلق الله في نفقات الواجبات لأهلهم وأقاربهم والزكاة المفروضة والمستحبات من التطوعات وصدقات النفل والقربات ألا يغرجك منا وبعد نفقات حلالا ألا يغرجك النفل حلالا ما منما وبعد نفقات ألك دانفون ألك جونا نفقات من بوك واجبية وبوك uka dembaya ka nafakati uka bali masru ube nafakati le ko ka bari masruka ube farla jakka ubo alay jakka munun ka farda yuka ubo go awa min ye sarakati munun ye mustahabu sarakatu munun kanu ne lo ni baraji nyinu do ubo fana ke sarakati munun ye nafila ye wal qurbati sarakatu munun ye bato de ni baraji nyini ye ubo beke ubo sheko ko bela ومما رجعناهم ينفقون يقدم بيا كان نفقتي بيننا يقبل مسرور منون كان نفقتي واجب كان نفقتي وكا وبيننا فرلا جكا نونون بيننا سرقتي براجي ني سرقتي بو وبين نوننا نافلا سرقتي بو نونون منو نيمايا منو يربوكه pour ku gere alala ubede benin kono uboke wa qawlu ta'ala wa jasamiu laqwa aradu anhu awa nuye batara kodo medro ubu kodi ofanama ay la yukhalituna ahlahu wa la yuashirunahum tingo fenye mana koni batara kode nuye mogo munu nye okele la ubu foli utenya gambila uti jenyogonya utenya gambila komi ni ala ko ayawre kono wayja marru bil laqwi marru kirama nube teme batara kola ubette me bonyani karamade kono teso kado mana ko sila wa qawlu ta'ala ni alaku wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum uko akabarau sarabawiye an kabarau sarabanye salamu alaykum la nabtaghil jahilina utedo mana kola de ni mo mi nyem mana kuma nye suma ube nu yem mana kodo nye suma ube mun fo ba fu karasa ni te sirala ibe min ke ka bara sarabiye nka bara sarabenye ne ta fe ni jahili ka je kola salamu alaikum kishi bauka la nabtagli jahili anta fe ni jahili ka fara nyogo jar ke ka nyogo soro kola ay ija safi alaihim safihum ni fendom bali do ya ka fendom bali yalla suma wa kallamahu bima la yaliq bihim aljawabu anhu aw ni fendom bali do yo kuma do fuye kuma min ni jabu manka aradu anhu ubu ko dia tikima ubeta utasho katiki jabi wala mu yuqabiluhu bimislihi min alkalam alqabih wala yashdur anhum illa kalamu tayyib ubeta ubu ko di ubeta kuma jugute bo uluda
comme min ye kuma jugu fo ulu ye o ɲɔgɔnna kuma jugu tɛ bɔ ulu da ka mɔgɔ ka tigi sɛgɛrɛ ulu tɛ kuma jugu fu ye kuma jugu tɛ bɔ ulu fɛ foyi tɛ bɛ ulu fɛ ni jɔ ɲuman ninnu fo kuma ɲuman n'olu bɛ kuma dɔrɔn bɛ kuma ɲuman de fɔ n'a nana kuma jugu fɔ de la ayi u t'i jaabi i ye kuma jugu f'u ye dɔrɔn u b'u kɔ de u bɛ taa ulu tɛ foyi fɔ ni kuma ɲuman tɛ ولهذا قال عنهم إنهم قالوا نند كوسو على كوكايا أيافو وكاكولا يا وبافود لنا آمالنا ولكم آمالكم أكبارو سراباويا أنكبارا سرابانيا السلام عليكم كسب أوكا لا نبتغي الجاهلين أي لا نريد طريق الجاهلين ولا نحبها أنت جاهل سرافة أنت كنو أنت جاهل سرا أنك الله ينتوي أنت جاهل في أنت جاهل كسرا في وبنين دفو donc wala kitabe dunko do tanu munu nu limanani qur'anai ni nin jogo ma kutu sabatira mo munu ma ala yu tanu qur'ana kono ya ambe ala deli nin jogo nyuma nunu ala ku sabatanna ya rabbi subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik أي بنا عن شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة